Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami kipagadatan, isa na din ipapakapi ang mga ginawatan wag yang kai kaya pakaranid na yang kai bulan na Ramadan. Mapita aalungan na akad na ginan ika-20 Agostiyaw sa yang kaya Sha'ban. Yang kanan gawiin na ginan sudi itano di ka peniata. Upama kumaylay tanong suulan na miya kasulad subula na Ramadan. Upama na o di tanong maylay na makapsempur na tanong. Mga pagariya, isa din inisa para katano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim nagyang kuto ubatano kealaw subula na Ramadan sa pemuasa tano sa isa gawi anta ka dua gawi. Ayami alu sa hadith na tigu nabitan wa Muhammad ala taqaddamu Ramadan bi sawmi yawm aw yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasum. Ayamanaw to mga bangsami na tigu nabitan wa Muhammad ubaniyo pagalawa subula na Ramadan. Sabakan makapamuasa sa isa gawi anta ka dua gawi. Enunta tigu nabitan wa Muhammad agyang puto ataw adna kalalayaman adat adinian di pamuasaan. Lagi mga tao di isiran di mamuasa sa mga puasa as-sunnah si iku alungan na Isnin agu alungan na Khamis. Padapan na kapagay mamuasa tigu nabitan wa Muhammad nagyang kuto mga tao adin pemuasaan niran ang mga paliugat lagid mga tao aden adairan katarotupi bayadaniran si iko miyaipos Ramadan na kepakai bayadaniran. Mga pagariya siapun tanu agyang kai kapakataling umar katanu agyang kai bulan na Ramadan ubatan di makang gelebek sa gelebek di kabaya o rakatano o agamatan wa Islam. Ikadua hadith amya panutul nagyang kuto miyatro o isa ko mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Ammar. At tigiyan man sama al-yawma allati yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Sadin sa tao mamuasa sagyang kuto gawi di masisigurado agyang kuto kapaka soldag yang kuto bulan Ramadan. Inan sugawi din dua-dua sa mga Muslim anta aka sesangasiran inu mga day ika-30 si iku Sha'ban anta aka paganay si iku bulan na Ramadan. Yang kuto gawi di tanong makakalaro si iku mga ginawa tano uba bauto bulan Ramadan na di tano to kepakai pamuasaan ka upama ko pamuasaan tano na miyaso pakatano sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga pagariakan, mga bubayakan na kipagadatan panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala kialiwanagan tano sagiyang kaiyapaman na usayan nagu panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala kaya ko antan waya sandauan isampay tanu Allah subhanahu wa ta'ala sagiyang kai bulan na Ramadan nagu panganing tanu si Allah agyang ko tuwa taufikian makapagamal tanu sa mga amal mga pipiya nagu tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala rilaan tanu wallah nagu pakataubatan tanu niyan balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.